chaguchut lum ko kamal we ko kamal tel longa chagu jojel garamam mam tel gonga tel piu bel to chadak pa kon ramamane biya kamal ka Nuer online tv ka jan gwasame ban roj ban je linki roj kete ko roj mede shob Läär mishalat professor Akech mishalar dr Monytuil kuäärni unity state ke governor ray wish ka unity rieden chalar she lado jenne cha apologize kenyam ke shamale shejalar kenyam mi jira mi jidit ke jen channel ma gora jin bi jen yak gor kono bana mandan Läär bana jelin kam men shiro da lat en ro lien ke ro kam ni ken gandang ro to ka shanka dies ke friday ke shanga bakel ka la friday jen gwada dan to ro tin gwad mi mochne dial so gwadul ko na dol ko ba raja dan Läär de ka quid raging ke ka do ba dan wo ke joy ke je ka riven nam ke year andre which ka unity ko ngai ka je no year andre which unity a year mi di de long mi joy nas ke wo je mo je nat ka jwat ka nagana ana mo kel shala do shukwer ke professor Akech duer shelar ko dr Monytuil shela do lar ne male ke lar ne male shlara je dr Monytuil ke riete chene ka gwach nika jen friday yedan ko kan chikariya chikana gwacha wan lar ni je shedwer chamalech dungno kon ladan latke let kon kel ka kuje mo en do badana ba namri alekeja woden ade ke let kel en man tieja lar professor shalane professor jenman lada no NG unity state ngai kanen go en project lat kamo e project mibi wonne o chinyo chaben gwich kete kamdo dien mi gwi kana kujimi ko en runa rik mutere bo nongo ko en nyoje me kien yere kwa la woje mu kwa jwa ke la woje jen tinna chop ke million ke tain dore ku tekatin alo jekan kwandien jekanatin jekare tin ka jekan tidial tin en re yere mo mu wa piu wa ka wo ke wu piu ka jen ngum betuok en gwaza mo be pin ba ko te betel piu jan lada mo ka dr Monytuil malade jani en yere me poinde jaganat ko bna liu ka jen la nyon mudi la janunga alo china chicken tek re wiki unity state alo jan gwada dana chiralien cha tuok tin en dr Monytuil te ka chuong ka duobo mo ko jen mi gujije ka video ne ka dial gote konde la jelatin ke gote jelatin di yen gwasa mo re nyach en nyoje dide me ngaje lodo ngutuo gone nyoje me enyoy kel mi jega long alo jen ried dana chalar shawenene mi ajen tokano en nyoje me kie en dredging balelo milat kamo midar ne ka dara ka ken ka belat a shingna min lokaje munyo no jen chenok che jenyot ka kwiwide kie kanetin content pinda chawra jamo chajalat ala dr Monytuil sheria de meche jalar ka chi used ko ken shikloidien chate the long manana shalat use in content la use unity state career dana shalat dr Monytuil ko ajeni mi kel kie dor mede ne ka de ka ken shawa ka bayig lalet a shengna men lokaje kie te ka nas ta genisje kie lokan duopa me ko de piu kie jwaiten content kap ka pichong de ka woj e ka kwi ko resource ni kie kwaktin terpinya mi bi ka jien chekareje bo ke jip ka ngwano to bajalat ba alo che tengnat che jelan niam ka kwaktin content jeka ename kel mi cha no long ri dana chalat ko jana gorke ram dierjen ka tengnat che dierjen ke dunda mu do dien chawe jen dana gorke ko de tin ke jeram dana gorke de nat de ka bot ename chawe adorkel mugwa michela let agwa shengnemen shi professor Akech she roach ni tish gul to dong tichurien lu chengnemen chakalat chala do telerek jeno ba wewoniam and dredging kieno ba kwakten kona cha no Egypt ba ga la let chigam lede montama kwar ka jwatin kon tin cha piu cha ga jaga ja chigel
di yen nen kan dwele to ka dwelen kon tintere wish ka unity di yen gujo chipiu ka kan anyo chipiu ka kan la tele gwa toy naten ok ba di yen ana moleke tin kon til la tin la hok che ke cows ke to dial ko ke la domestic animal tele gwa mitikaten la okten konten kule cheng re wish ka unity jen jagna ka janwen boko ka puni siang tedetenon keneti jakeno ba dredging ba jelat mi jene guji je unity state chaje golpin a year te mishwali tsunami la year dan ke pu dia la konde la wila kadak mukan wit kanari aleka akana chonkel ka do badanen de wi de jere aleka ne de chingten la wi morun la jega dara ngwanga buch bo nyoch ke de nyoj dak che mugu yana mongwasmo kendregen dial ka piu mi chaje gulpin kwalla ne kegne mi mo ke lat kan tin konten ci piu ci kan ka de bel bu gore wuj wala ka daga tele do kwala goro do mi ba wuj ba je yale ka je ajen ci Dr. Monytuil je chularo mi lug yena ka gweje je oname mi de tigne ka de je kan ka ba je lalet jen gwada danen shirala mo che toktin shikaraja danen shaling en Dr. Monytuil point de ngaja mana la rodo ko jela jelere pin chimugu yen mo gwasamo jelere pin ngaja mandan en la rode ko kan puti yer kan wich mite ka duop mi de nyoje mi de je kapchonga je ngu mi shaje lelet jen charoda yacheno belada mo be yigla let ka chikon ngajo shiramandan te kerol she apologize ki she malik jelar en professor Akech che duer mo che jelar Dr. Monytuil she jogo en godeno deji unity state dial de kan te ngiko en yera mo run dong de we dan der te ke bot ke der te karat ko mishi piu mishi ka jien shika we re wich kejip shit kamana ndong ajena gori jibe ajena dana ganga ajena Egypt buka we dan buka ne yar ka kuja mo mugor ko no bedrejeng baje ladone wo bu dial buka jien bu ka buka reso no kon chikare kete ko ken reide mo baka nang an yer agenda nan turala mo tetin ka professor Akech ajene shana goro no mo ko ne tun wan jikan kondien jikan yer ajene chap yer chaje de kwar abi piu buka jala lor acha ko jogo ne Dr. Monytuil eno neme etik liunna kanyoch ala ka piu mite ka duo mede ne ka ken ka de jalat ashima ba o gangno ite kare chichibu ke itubure jibu ga jien bu ke jeb ke bata ko ken bu ga jien man yam wa banat bu ga yiktek ajan danan gorke neme ajan le dan de yen ga jan gwazan mon en wo cha Dr. Monytuil cha jalar malik ke shi professor Akech te duer cha jalar ka kwitin kon te chalat gwat dolka ka Friday neme agenda nan sha chode lat mi jiram jidit ke jan channel me bi gorojin bu subscribe ke bi jan nyaka ne ko ken ban leni jek ka ler do dien mite mi chiro lat en gwaje ci gwach kam dien kanere konti la kwar gwany mi chala do chajer ya lekan wo ba jalat ko do mo gwa dungno chajelar Dr. Monytuil no en dredging ke wo ba jwa ke jul ke te dudu tre yir keten content pen ke pu jalo ba ko wuj ajan non ba je yigla let tele me ken shala let ko ajan do badana bene ka ken re wuj ka unity state ko tek bume riede chalalung shawe meder ne ka ken ka bela let rien mi bumbum long riede me shala ne kwara ne Dr. Monytuil mala governor dung unity state rien mo gwa miche nyodo diere ka kwine ne ka ki geting ne ke na me ajen ler dani linga jen gwas me ko gorbe nywane ko ken biate kamal bye bye oi chagu chut lom ko kamal we ko kamal tel longa chagu jojel garamam mam tel ko ngatal piu Belto chadak pa kon rama mane